Dobar dan, dragi gledaoci. Stigla je zima, pao je sneg i ulepšao sve oko nas. Sada ćemo razgovarati o tom koliko je važno piti vodu i po zimi isto toliko koliko i preko leta. Evo vam 4 razloga zbog čega je važno piti vodu po zimi. Prvo, temperatura u zimi je manje. Evo ima mraza, onda vlažnost vazduha se smanjuje i samim tim mnogo manje pare u vazduhu, a para nam dehidrira kožu. U zatvorenim prostorima radi grijanje tela i dodatno isušuju vazduh. Što to znači? Da se dehidrira koža grla i nosa i onda otvara se put do bakterije, virusa, alergena i otvara se put bolesti. Što treba raditi? Najprije uvlažnjivati vaš prostor. Drugo, piti dovoljno vode, jer voda dehidrira kožu i ne dozvoljava da se vi razbolite. Drugi razlog, po zimi više se pije čaja, kafe, alkoholnih pića kako bi se ugrijeli. Međutim, sve ovo također dehidrira organizam. Što najbolje uraditi za naš organizam? Najbolje piti vodu. Ako ne možete da pijete hladnu vodu, jer ljudi u principu doživljavaju vodu kao hladno piće. Može da se pije topla voda koja je mnogo korisnija za naš organizam nego hladna. Može da se doda med, džumbir, limun kako biste imali više vitamina. Vodu treba piti ne samo kada dolazite kući, nego prije izlaska od kuće. Na taj način organizam uvijek ima dovoljno vode. Treći razlog, skok temperatura. Napolju je hladno, u prijevozu i u zatvorenom je toplo i onda dolazi do skoka temperature organizma. Mi znamo da voda ima funkciju regulacije temperature tela. I ovdje, u ovom slučaju, kada mi idemo iz hladnog u toplu, iz toplog u hladno, dolazi do mnogo više potrošnje energije, odnosno vode u našem organizmu. Mi se znojimo kako ne bi došlo do povećanja temperature i opet stvara se vodena para u našem organizmu kako bi mi ne smrzli se, znači, na hladnom. Kakav je savjet? Opet piti više vode. Ukoliko vi putujete dugo prijevozom ili autom, možete da ponesete toplu vodu u termosu i to uvijek će vas zagrijeti. Četvrti razlog. To je vezano za naše stare instinkte kao ljudskog roda. Ranije pećinski čovjek za vrijeme zime mnogo jel kako bi se ne smrzao. Sada i mi smo te koje po zimi traže mnogo više kalorije kako ne bismo smrzli. To ne može da se promijeni, to je već genetika. Organizam traži malo masnije, malo toplije i malo ljuće. Što se dešava u organizmu? Jesmo zagrijene, ali masti se talože u našem organizmu što i nije baš najbolje za nas. Ovdje, kako bi lakše svi masti izašli iz organizma, opet savjet da pijete što više vode. I još jedan savjet za naše kućne ljubimce. Njim također treba davati uvijek dovoljnu količinu vode. Jer oni ne piju ni čaj, ni kafu, ni druge napitke. Voda je jedino što može njima obezbediti dovoljnu dehidraciju organizma i da svi funkcije budu normalne. Dragi prijatelji, pijte više vode i uživajte u zdravlju i ovimi lepimi zimskimi čaroljima. A tu je Aquaphor da pomože da imate čiste vode za vas i za vaše kućne ljubimce.